Ngatho cia mwanya mirore ni undu wa kunyitana na ithui hari Jumatatu ni jitagwo imwe wa njiru mtwathi na njira ciko etagwo Sharon mwari wa gicoi tukiambiriria muhoro maitu ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto augite guthie uria guguthie andu marie kana makire ona kana manegene we guthie na mbere gutigirira ni aretha mbeca na njira ciothe cia kurugamia tabarira cia bata kuri muingi ta nyumba cia raithi waki wa barabara itiganite mathibitari mathukuru ari hamwe na tabarira ingi itiganite arite ci hindi ya mucemanio na atongoria a kiama kia UDA kiria gitafaneirio thingiraini wa iregi guku mucii munene wa Nairobi. Many people say William Ruto alituambia he promised this, he promised this. It is because I was not elected by the community I come from. I was not elected because of the community I came from. I was elected because of the manifesto that we committed to the people of Kenya. And that is why they rightly are telling us, you told us this, we want to see it done. That is what politics should be like. Because if I was elected on the basis of the community I come from, as long as I belong to that community, I don't have to do anything. Ama? Yes. But because I was elected on the basis of a manifesto, a program, that's why many people apply pressure on us. And that is why we have worked very hard, by the way. We don't sleep. Because we have a target to meet. And we have a commitment to discharge to the people of Kenya. That is why I want to ask you, friends, we must go back. Elections are very expensive. But we have undertaken that we are going to repeat as many areas as possible. Today, as I talk to you, we have an opportunity to buy, as Kenyans, we have an opportunity to buy shares in Kenya Pipeline. Each and every one of us here, we have an opportunity to buy shares in Kenya Pipeline. Kenya Pipeline is not going to go away from Kenya. It's only that we will raise the money and let Kenyans own. It is part of democratizing ownership. It is part of democratizing wealth of our nation so that each and every Kenyan can have access to owning what we have built together as a nation. So today we are selling shares in Kenya Pipeline at the Nairobi Stock Exchange. And we are going to make sure that every Kenyan who has applied, first and foremost, gets their share before we move to anybody else. Many people I have heard have gone to Parliament to say, oh, you know, these shares of Kenya Pipeline have been overvalued. You know, hii share has been overvalued. Kwani mtu alikuwa anafikiri mali ya umma atakuja tu abebe hivi hivi? Hapana. Hii ni mali imejengwa over time, my friend. Tugitigana na icio mutumia wa ndigwa wa miaka 31 ni ahaibirie muti mathaa 70 na igiri kaunti-ini ya Machakos arikionereria ya kwegitio atumia a ndigwa ciana iria cikaraga mikira-ini ya barabara na a Kenya aria marutaga wira gitaru kia Arafu. Na Catherine Muthina Munyao ni mutumia wa ciana ithatu na arambiririe kuhimbiria muti muthenya wa Thursday na arakorwo kirikiriria muthenya wa ira Kiumia. Sasa kama sisi wanawake wajane, mali zetu, waume zetu wakati waliaga, tunanyang'anywa mali, tunakuwa watu wa kukataliwa kwa boma, tunakuwa watu wa kudharauliwa. Watoto tuna raise peke yetu. Wito wangu ni kutetea kuhusu hao wenye hizo agenda nimesema za single mothers, street children, winters and winters, Gulf, yeah, na pia single mothers. Okay, about single mothers, ni juu hawa wa mama wanagaikaga sana kitambo wawaipata chakula za watoto, either rent, pia pesa za shule, school fees. Alafu
wanang'ang'ana wa make sure watoto wao wako sawa. About Gulf, mabrother zetu, madada zetu wanabaikia hub countries. Me of course sijaifanya kazi Gulf, lakini mimi naonaga kwa mitandao wengi wanaenda wanafanya, alafu pesa zinakwama huko. Pia wengine wananyanyaswa huko, wengine wanahaga huko. Please, my country Kenya, justice for those in Gulf. Mutumia ucio ni akorwo akingenia kumana na mĩario yake nima ni aratangĩkĩra kana gwĩciria andũ arĩa nginya mageragira moritũ rĩrĩa mararuta wĩra kũrĩa nja wa bũrũri. Tũgĩtigana na icio, Narok ya ithũĩro nĩ ĩtanyĩtwo gwĩka mũngũrũrio wa kũmenya arutwo arĩa mataingĩrĩte ngirĩndi ya 10, kuona aciari aingĩ marĩ nginya na thĩna wa bithi, ona nginya kũmagũrĩra uniform nĩ thĩna mũnene. O mũingĩ ningĩ nĩ ũrĩtio gũtiga kũria ambunge ao ciũria nĩkĩ matararuta wĩra ta mũmbunge wa Kiambu Ndindi Nyoro, kuona ona thukuru imwe ciakirwo mbere ya bũrũri wa Kenya wĩgwatĩire wĩyathi. Mimi niko na mtoto ambaye anaitwa Juma Abdalla ambaye alifanya grade 9 Koyonzo Special School, lakini matokeo ilikuwa haijaja, na nashukuru sana vyombo vya habari kuweza kunisaidia. Leo hii vile tunavyoongea hivi niko na matokeo ya mtoto. Kwa hivyo nina furaha sana. Ninasema pongezi sana kwa vyombo vya habari. Tumekuwa na scholarship ya KPC imepita, na pia tumekuwa na scholarship ya elimu, yote yamepita. Hiyo ndio changamoto. Ningeomba kwa wafadhili yoyote yule ambaye ana roho ya kusaidia, tafadhali anisaidie upande wa school fees. Na niko na furaha sana. Leo tumekuja hapa kuverify bursary ya CDF. Ndio tumekuja hapa katika headquarters ya Narok East. So kama vile mnaona wananchi wamejaa huku wakikuja kutafuta hiyo bursary, na hiyo bursary ilikuwa ime apply online. So sisi kama machief tunakuja tu verify yule mtu ambayo ya area yetu. Na nimekuja kutafuta bursary katika Narok East hapa kwa Ken. Na tunashukuru sana serikali kuu kiungana na mbunge wetu Ken. Tunashukuru kwa kutupatia bursary. Kama mimi natakanga 25,000, mtoto wangu anasomea Kitengela Medical na ninaendelea vizuri sana, na ninashukuru serikali. Na ninashukuru serikali yetu. Tumekuja hapa kutafuta bursary ya watoto na tunashukuru kwa yote wanatupea. Tunaombea huyu mkubwa wetu awe na miaka mingi katika serikali. Ni kwa sababu kwa ile kidogo anatupea inatusaidia na inapeleka watoto wetu mbele. Kwa leo tumejaribu kuangalia mashule zote zile ziko Narok East. Tuangalie kama tutalipia wanafunzi wale ambao wako kwa hizo mashule, so that wale principals na mashule iweze kuadmit hawa watoto bila taswishi yoyote ama bila kizingizio yoyote. Na nashukuru mashule kama St. Anthony's, Kekonyuki. Jana nimepata ya kwamba karibu watoto 100 wameingishwa kwa hizo mashule mawili kwa sababu ya haya. Na tunaitikia wito ya rais ya kusema kila mwanafunzi hakikisha kwamba ako shule ama ameenda shule. Na unajua hizi ni wakati ngumu sana. Kuna ukame kwa hii county, kuna ukame kwa hii Narok East, na tunashukuru Mungu some part of it ziko sawa.
Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiliku. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio iria ikurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwainĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 4 nginya thaa 8 ũkanyitanĩra na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya Riũa rĩa Wega. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku, na kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Tomugate wiki ũngĩtũria mũndũ muoyo, ĩndĩ kiugo kiumĩte kanua-inĩ ka Jehova nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, haleluya. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarĩra-inĩ ya Neno la Uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa hata kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandĩko, ukahoerwo na ukaheo mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Neno la Uzima nĩ tũgie karĩko. Of God, I love your voice. You have led me through the fire. Nĩ wĩharĩirie kuoya ikinya mbere harĩ kĩrĩa wĩriragĩria gũthoma. Ndũgathĩnĩke rĩngĩ rĩu kuona Jewel Technical College marĩ haha nĩ ũndũ waku. Tũthomithagia kothi itiganĩte ta Journalism and Media Studies nĩguo memerekia, Hospitality Management nĩguo rugi, Cosmetology and Beauty Therapy nĩmo maũndũ megemainie na ũthaka, ICT, Electrics and Electronic Engineering, Healthcare and Caregiving na makĩria moguo. Nĩ tũrĩ na thiomi cia nanja nĩcio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatũ kũrigania na TRM. No tũhũrĩre thimũ namba 0701 300 kana no tucherere rũrenda-inĩ rwitũ nĩ rwa jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mũtũrĩre ũrĩa tũratũra nĩ ũrĩ na mĩtangĩko na mathĩna maingĩ. Maũndũ macio mekuo no ti mega kũringana na kiugo kĩa Ngai, tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mothe mekagĩrwo nduma-inĩ ĩrĩa nene mũthenya ũmwe nĩ marĩguũrio na maigwo gacũmbĩrĩ andũ othe merore. Nake mũthũri oigaga atĩrĩrĩ, nyũmba ya usiri nĩ nyũmba mbaya. Nĩ nyũmba tena gĩkeno. Ndĩna gĩkeno. Ũkaigua hau gatagatĩ-inĩ rĩngĩ arĩ ho 2,000 peke yake, rĩu ona ũngĩagakorwo nginya nĩ akinya nĩ gũtiga wĩra na nĩ kũhoya arahoya fĩa ya kũinũka. Tabarĩra-inĩ cararũkũ gũka nĩ maũndũ ma mũciĩ tũkahithũrania kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ. No mũhaka atumia mamarie, no mũhaka athuri metĩkĩrie ũguo atĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmaga mũtumia aigue endetwo nĩ mũthuri wake rĩ, to gũtĩkĩrwo kĩa ona gũthikĩrĩria. Na nĩguo ndũkanerire na tarĩ korwo nĩ ndoĩ. Cararũkũ ũkĩreherwo nĩ Wanjirũ wa Waithaka, mwambĩrĩrio kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Ino ni station ya Kiheo TV,
kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho nĩ twagicokereria oro ringi. Ngai haha nĩ yumĩrĩtie mwena wa Narok thutha wa ngucanio ya mũgũnda kũrĩa andũ amwe marahonia nguraro thutha wa gũtihania makĩrũĩrĩra kĩrĩa kĩrĩ kĩao. Ngucanio ici nĩ kumana na mũgũnda wa Maji Moto kũrĩa kũragĩtuĩka harĩ mũndũ ũrenda kwĩgwatĩra mũgũnda ũcio na gĩthũri. Hii shamba ya Maji Moto ya Group Ranch imekuwa kwa kesi kwa muda wa miaka 10. Na kama wananchi wanaopenda amani, tumefuata njia sote ambazo katiba na sheria imeweza kunakili. Wakati tulipokuwa mwaka wa 2015, na kama jamii tukafuata njia ya sheria, tuliweza kuwa na mikutano hapa Maji Moto ya kuweza kulilia serikali, na mpaka National Land Commission akakuja Maji Moto. Watu wa Group Ranches wakakuja Maji Moto, na watu wa ministry wakakuja Maji Moto. Ripoti ikatolewa kwamba mashamba ya Maji Moto yamewekwa uchafu na imekatwa vibaya. Na kwa sababu ya ukatili na arrogance na utapeli, na sio tu kuiba, hata mashamba ya shule na mali ya maji. Na kotini ilipotoa uamuzi, wakajaribu kwenda katika koti ya apili, na kotini ikakataa maoni yao. Na siku ya leo tuko hapa kwa sababu tumefuata njia zote za sheria, kwenda kotini, kwenda kwa serikali. Hivi sasa tukisimama hapa, ako na warrant of arrest kwa sababu ya kwenda kutishia mzee wa miaka 90, mzee Mokin, na bado hajasikwa. Na leo usiku ya jana akakuja hapa pamoja na ndugu yake Edward na matapeli na wakora wengine 10, wakakuja kuchoma magari ambao mnaona hapa, pikipiki, na kukanyanga mtu kwa gari. Na tuko hapa leo kuomba serikali ya kwamba kama wakaasi wa Maji Moto, wazalendo wenye kufuata sheria, na wale basi ambao wanataka kufuata wanatupeleka katika njia ya violence ambayo ndio wanafurahia, na serikali hawako hapa. Tunalia Tũgĩtigana nacio cia Narok, ndũrĩrĩ iria cikaraga kaunti ya Marsabit nĩ morĩtie thirikari kũmongerera ihinda rĩa kwandĩkithia mĩgũnda yao, na makĩria hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo kũrĩa taũni-inĩ ya Isiolo, makiugĩte ona thengia wa amwe kwandĩkithia mĩgũnda yao matirĩ marona mwerekero oro wothe. Sasa tumepata chief. Huyu chief tusipokuwa na mikakati ya kumsaidia kazi iwe rahisi, itakuwa ngumu kwa yeye kufanya yale ambayo serikali inamtuma atufanyie. Jambo moja ambalo linatusumbua zaidi ni watoto wadogo ambao wako kwa shule, wanatakana wao wanasoma, wanakuja nyumbani, mzazi anachukua mboga, anachukua avocado, anachukua ndizi, anawekea mtoto kwa kichwa, anaenda kuuza Luanda, mtoto wa class 4, mtoto wa class 5. Jambo hilo wazazi inatakana tuwache. Jambo lingine ni proforma. Nimeona wachungaji, mimi mwenyewe ni mchungaji. Unapata mchungaji kwa kanisa, watoto akifunga shule, anachukua proforma, anapatia watoto, anaambia muende mchange pesa ya chini shilingi 500. Pale Luanda, chief, hayo utakutana nayo. Biashara kama hiyo. Watu wanapiga makelele kwa mapikipiki, na hiyo hatutaruhusu. Hiyo muelewe, isike matanga, stand band, wasichana wanapewa proforma kwenda kutafuta pesa na wanaingia mpaka bar. Na ni wachungaji ya kanisa ndio wanapea watoto proforma. So mchungaji, mimi tu nitaongea, itakuwa ni machungu, lakini nasema ningependa kuwalaumu kwa sababu wewe ndio una subject hiyo mtoto na una expose yeye kwa maneno ambaye tunaita maneno ya mapenzi. Si umetuma mtoto aenda arokote pesa kwamba
hiyo mtoto ambaye ni mtoto ambaye unatosha kufunza maadili, sume subject yeye kwa shida zingine. Ya ukweli kwamba hii mambo nimeiona makasa mengi sana, nimeiona haswa Disemba, unapata watoto wengi wamepewa performers wanachangisha. Sijafurahia sana hata sababu nimekutana na watoto wengi sana huko Rwanda wakati wa holiday wakitembea na performers. Pia ukiangalia hizo performers yetu watu wamejaza, watu wanawaambia tu nitalipa, unapata wameenda mpaka kwa bar, wamezunguka mpaka mahali wanauza pombe huko nyuma wakitafuta pesa. Nĩ ngatho na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo na ndĩrakĩona mũirĩtu ũrĩa wĩrĩga kũhĩmbĩria mũtĩ wĩtagwo Trufena akorirwo akĩandĩkwo Guinness Book of Records nĩ kũhotana gwĩkinyia mathaa 27 akorirwo agĩkĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho tũcemane na cihanda thaa 3 njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ mũtwathĩi na njĩra ya ciĩko auma Sharon mwarĩ wa Gĩcũhĩ tũnengererie mwaro mũndũ gwĩtwo Maureen Wanjirũ wa Njeri aikũrĩa tabarĩra ya twarie Shararũku.